isinqumo ngaphambi kokuba sizokhuluma naye umphathi uma ngabe silithola lelo thuba lokukhuluma sibuke ukuthi kwenzekani mayelana nokuhlukana kokusebenza sigcine sihlukene kahle engekho khomba omunye noma ngabe uyamkhomba kodwa asingahlukani ngomsindo kuzwakalile ke zonke izinkulumo ebeyivela kubantu ezithinta impilo yami ezithinta umndeni wami ngicela futhi bamthethelele lapho nami bangithethelele la ngikhulume kabi khona ngaye noma bengingakakhulumi konke bengifisa ukusho futhi ngeke ngisatholakala ngikhuluma into embi ngomunye umuntu ngicela nje ukuxolisa kakhulu kulokho baqhubeka abantu nokweseka uMenzi ba like ema-page-ini benze konke okufanele uMenzi setholakala laphana ke e-page-ini elisha elithi Menzi Music ngiyacela abantu balilandele kakhulu le page ngibathembisa likhulu futhi nakulonyaka ukuthi njengoba bazi ngihlale ngishaya ingoma abantu bayayithanda mfowethu ngizoshaya ngizolwa